Ni homemade burger sekilo lah. Ada ayam, daging, kambing. Ada patty homemade kilo burger. Ayam, daging dan kambing. Burger kilo ayam, daging RM50, kambing RM70. Okey, burger sekilo ada telur 4, cheese 4, sos black pepper, sos cili, mayonis. Kalau nak add on sayur percuma lah. Cái này nó gì à?